예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 친히 거느리시네.
Démosle gloria por su gran poder. Amén. Sí, todos los días hay que dar glorias al Señor, ¿no? ¿Así es o no es así? Sí, porque Dios nos permite la vida, la salud, todo permite el Señor. Vamos a cantar, pero primeramente vamos a dar un saludo cordial a los hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales, tanto por Facebook como por medio del Zoom. Vamos a seguir con las alabanzas. Ahora busquemos el himno número 210. Hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabra que Cristo digno se hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Sí. Dios hizo una obra perfecta mediante la cruz, ¿no? Nos dio vida, vida nueva, dice la Biblia, ¿no?
Entonces, ¿somos nuevos o somos antigua criatura? Sí, nueva criatura dice la Biblia, ¿no? Vamos a cantar siguiente alabanza. Himno número 192. Himno número 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sí, vamos a seguir alabando al Señor por medio de las canciones del himnario bautista. Vamos a buscar el siguiente himno. Himno número 195. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre será, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada será por tan dulce y amante pastor. Ven a
ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentos? Pero yo los escucho tristes. ¿No han cenado? Por eso. Bien, hermanos, ¿estamos contentos? Sí, estamos contentos por esta fiesta que el Señor nos permite en nuestra casa. Amén. Y el Señor nos permite buen tiempo, buen clima, nos permite los mejores pastores, mejores expositores para los mejores hermanos. Amén. Sí, estamos contentos y agradecidos por la llegada de los siervos de Dios, por las comuniones, por las conferencias, la palabra que el Señor nos permite recibir. Yo espero y también les aconsejo, les recomiendo y les exhorto, ¿no?, que aprovechen al máximo cada una de las conferencias. ¿Amén? Sí. Bueno, hermanos, hoy empezamos la primera noche de este gran seminario bíblico con el pastor Pablo Shin, con el tema ¿Cómo fui libre de mi pecado? Y a todas las personas que están viniendo por primera vez, les damos la bienvenida, que el Señor también toque su corazón y que también a través de este gran seminario bíblico puedan ser libres del pecado. Amén. Agradecemos también a los pastores, a las pastoras, a los hermanos de las diferentes iglesias que nos están acompañando y que el Señor pueda bendecir cada uno de los ministerios. Amén. Sí. En primer lugar, quiero invitar al pastor Julio Calizaya que pueda dirigirnos la oración. Adelante, pastor. Amados hermanos, buenas noches. Una noche de alegría, así como el pastor dijo, una noche de fiesta. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Amado Dios, Padre Todopoderoso, misericordioso y bueno. Te damos gracias, Padre, por tu tanto amor, amado Dios Todopoderoso, a la humanidad, a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, Padre, por la salvación que nos has regalado. Y muchas gracias, Padre, porque nos das este privilegio, amado Padre, para estar de fiesta estos días, Padre, en estos seminarios de mucha bendición para nuestras vidas. Amado Padre, muchas gracias por ese privilegio que nos das para oír tu palabra a través de tu siervo, el pastor Pablo Shin. Amado Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya el Señor nos ha permitido dar inicio a este gran seminario bíblico. Cada una de las palabras de lo que el Señor nos permite presentar desde esta noche hasta la tercera noche se está transmitiendo por satélite Tupac Katari, se está transmitiendo por la señal de Jerusalén Radio a nivel Bolivia, también se está transmitiendo en 3 idiomas, en Aymara, en Quechua y en Guaraní. Y esperamos que sea de mucha bendición a aquellas personas que de repente no han podido estar de manera presencial. Igual su corazón, si se conecta con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser el trabajo, va a ser la obra de Dios en la vida de aquellas personas
que se conectan. Amén. También, hermanos, desde ahora recomendarles a todos ustedes el celular. Todos tienen su celular, ¿cierto? Es el momento de ponerle silencio, vibración o apagarlo mejor para no tener interrupción en el tiempo de la predicación. Otra recomendación también, que cuando el pastor comparte, cuando el expositor comparte, siempre hace preguntas y siempre quiere que las personas estén conectadas con su mensaje. Entonces, cuando él pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder. Amén. Responder. Ustedes están vivos, ¿cierto? Sí, una persona viva reacciona, responde, expresa y conecta, ¿no?, su corazón. Bueno, entonces en este momento vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Primero tenemos la presentación especial del grupo folclórico Pueblo de Dios. Ellos van a cantar las alabanzas En Bolivia se adora y Los Misioneros. Y también, hermanos, ¿no?, aquellas personas que están viniendo por primera vez, queremos que puedan aprovechar y puedan compartir, ¿no? Al final de la conferencia hay hermanos que están identificados con unos credenciales que dicen consultores bíblicos, y las preguntas que se levantan en su corazón a través de la conferencia, apúntenlo, y en el tiempo de compartir personalmente puedan preguntar. Aquellas personas que reciben la palabra de Dios va a ser el milagro en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y también, ¿no?, aprovecho para anunciarles, mientras se prepara, ¿no?, el grupo de la presentación, el Señor nos permitió ya hoy empezar el Congreso de Líderes Cristianos. Mañana para nosotros aquí en Santa Cruz va a ser nuestro primer día de Congreso de Líderes Cristianos, y todavía, ¿no?, estamos invitando a los pastores que puedan registrarse, que puedan participar y que puedan recibir la bendición del Señor. Bueno, ya vamos a dar pase, ¿no?, al grupo folclórico Pueblo de Dios con las alabanzas y las presentaciones. Con fuertes aplausos recibimos al grupo folclórico Pueblo de Dios. Hola, hola, hola. 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 Sí, hola, hola. Sí, nosotros somos el grupo folclórico Pueblo de Dios, y este tiempo Dios permite alabar en visita del pastor Pablo Shin. Para nosotros es una gracia muy grande, porque un siervo tan grande viene a visitar a Santa Cruz y nos va a compartir la palabra de nuestro Señor. Dale, 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 dale.
Los señores, por sus ritmos, por sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le saltamos, su nombre glorificamos. A Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A su pueblo, del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor mío. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Al Señor de los señores, por sus ritmos, por sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos. A Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo canta el pueblo? Aleluya, aleluya, Señor mío. Vamos, vamos, más fuerte. Aleluya, 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 Señor mío.
pastor Pablo Shin nos visita de un país tan lejano desde México, ¿no? Nosotros queremos dedicar este tema para nuestro siervo, pastor Pablo Shin, y para cada siervo que nos visita desde México y de otros lugares fuera de Bolivia. Este tema titula Los misioneros de mi tierra. Caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palma a palma las regiones de mi tierra. Unos van por los collados y otros por los nevados, trayendo las buenas nuevas, mensaje liberador. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, ¿quién sabrá cuando ellos regresarán? Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Muchas gracias. ¿Quieren escuchar otro? Cada noche, ¿no? Cada noche del seminario bíblico vamos a estar escuchando. Participen. ¿Amén? Sí. Hay mucho por escuchar, no solamente en el seminario bíblico, también en el Congreso de Líderes Cristianos. ¿Amén, hermanos? Bien, tenemos una presentación más, el coro Esperanza. Ellos también nos van a deleitar con dos alabanzas, Creo en los milagros y Eres tú. Recibamos al coro Esperanza con fuertes aplausos.
Nací de nuevo gracias al Señor de la cruz. No hay duda del amor abundante del Señor. Ese amor está en la cruz, en el Calvario. Creo en los milagros cuando el Señor Jesús me redimió y me cambió, muriendo en la cruz. La sangre del Señor Jesús expió mi pecado. Nací de nuevo gracias al Señor de la cruz. Creo en los milagros cuando el Señor Jesús me redimió y me cambió, muriendo en la cruz. La sangre del Señor Jesús expió mi pecado. Nací de nuevo gracias al Señor de la cruz. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú,
Un aplauso para el Señor. Bien, hermanos, ya es el momento más importante de esta noche, el escuchar la palabra de Dios. Una vez más les pedimos a todos ustedes el asunto del celular. Ya ustedes saben cómo debe estar, ¿no? Apagado, en vibración. Y también les recomendamos a todos ustedes responder. ¿Amén? Sí. Entonces vamos a invitar con fuertes aplausos al pastor Pablo Shin, quien es presidente del CLF de México, Centroamérica y el Caribe. Buenas noches. Chay chica watamanta kutimuni sumaq karisani kunantuta kunanch'isiniwanku Carlos ruwananta pero qhawasani mana q'uñi kasqantachu manchantapis wayrasan kunan mosoq testamentota qhawarisun San Juan libruta 15 t'aqapi Uchishlaynimanta pacha pusaqninman ñawirisun kunan ñawirisaq fariseosmanta huk runa karqa Nicodemo sutiyuq payta judeos ukhupi mentasqa karqa ch'isipi payqa Jesusta watukuq hamuspa nirqa yachachiq señor yachayku Diospa kachamusqan kasqaykita yachachina waykupaq mana pipis atinchu qan ruwanki chay hina milagrosta ruwaytaqa Dios mana paywan kaqtinqa nispa Jesustaqri kutichispa nirqa chayqatapuni niki sichus pipis wataqmanta mana nasin chayqa Diosman rinunta mana rikuyta atinqachu nispa Nicodemotaq payman nirqa imaynatataq nasikuman huk machu runa kaspari uktawanchu mamanpaq wisaman kutiykunman wataqmanta nasikunanpaq nispa Jesusta kutichillarqataq chayqatapuni niyki sichus pipis mana yakumanta espiritumantawan nasin chayqa Diospaq reynunta mana yaykuyta atinchu aychamanta nasiqqa aychamin espiritumanta nasiqri espiritunmin ama t'ukuychu nisusqaymanta wataqmanta nasinayki tiyan nispa wayraqa maymantachus munasqanmanta wayramun sonasqantaq uyarinki manataq yachankichu maymantachus hamusqanta nillataq maymachus risqantapis chay kikin espiritunmanta nasisqa kaqqa ñuqa t'ukurisarqani kunan imatataq predikasaq nispa San Juan 15 t'aqayta nispa nimuwarqanku libro San Juan 15 t'aqapis sonqoypi kasan chayqa manchaytapuni sonqoypi kayqa sapa chillay sapa parlay manchayta kuyurichin sonqoyta Jesus Nicodemowan parlasqan kayqa huk parlay kasan sumaq kaqmanta San Juan librupi huk t'aqa hunt'ata ñuqanchisman ninawanchispaq imaynatachus Jesus parlarqa Nicodemowan ñuqanchis ñawirispa waq t'aqasta waq librusta kay evangeliomanta Bibliaqa mana ashkhatachu ocupan ñuqanchisman imatapis willanawanchispaq a veces waranqa runa salvacionta taripanku huk chillayllawan chaypi kasarqanku kinsa waranqa tantasqas ñuqanchispaq chay yupanaqa sumaqpuni kasan kinsa waranqa runasqa paykuna tukuchanku
justuspi charayku ñuqayku astawan paykunamanta parlarimunas suman imaynamanta kinsa waranqa runas chayamunku piskunataq chaypi kasarqanku Bibliapi niwanchis Bibliapi nishan kinsa waranqa runas hinalla y waq p'unchaypi pisqa waranqa runas convertikullasqankuta San Juan kisata aqapi chaypi parlay kasan Jesuswan Nicodemowan chayta ñuqanchis qhawarinanchispaq kay Bibliapi kashan kaymanta ñawpaqman chay ñawariqkuna paykuna entiendeyta atinankupaq imatachus kaypi niyta munawanchis kay parlaypi Espíritu Santo capítulo hunt'ata kaypi ocupasqa charayku ñuqanchis entienday atinchis kay parlayta sumaq puni kasqanta kaypi nillantaq chiklayninpi fariseosmanta runa karqa Nicodemo sutiyuq payta judíos ukhupi mentasqa karqa kaypi nin Nicodemo fariseo runa kasqanta chantapis judíos ukhupi mentasqa kasqanta kayta entienday atinapaq chiklaypi imatachus niyta munawanchis ñuqanchis sumaqta ñawirinanchis tiyan kayta Judeapi Jesucristo tiempopi karqa tawa agrupaciones religiosas manchay hatun kaq haqay tiempopi Israelpi ugnin kaq karqa fariseo ugnin kaqtaq karqa saduceos esenios y celotes karqa kay agrupaciones rikurerqanku iskay pachaq dinastía tiempopi Macabeos nisqapi ñuqanchis qhawarinanchis tiyan intertestamental tiempopi ñawpa testamento mosuq testamento profeta Malaquias llank'asaspa wañuspa hasta Juan Bautista lluqsimunankama chaypi tiyan tawa pachaq watas qhipapi chay tiempoqa ch'inlla kasan chay ch'in tiempo nin teológicapi imaraykutaq ch'in periodo ninchis tawa pachaq watata Dios nimayqin profeta Israel makachasqachu ni Judeamanpis tawa pachaq wata ch'in karqa espíritu tiempopipis laqha tiempo karqa profeta Malaquias manta mana tawan profetas lluqsimurqachu asqa profetas llank'asqa karqanku pero profeta Malaquiasqa ministerio tukuspa chaypi ch'in tiempo karqa imata karqa chanta tukukuyninpi ñawpa testamento tukukuyninpi judío llaqtaqa suqta qanchis chunka watata esclavos kasarqanku cautivo hina Babiloniapi ñuqanchis rayku chay sumaq yachaqananchis tiyan Israel niyta munan Israel kashan Jacob kawsanin tukukapusaqtin Israelman tukuchirqa Jacob karqa alchin Abrahampata Dios nirqa payta manaña kanqa Jacobchu sutikunki Jacobqa mana k'acha sutichu Jacob niyta munan tobillunta hap'isqanta wawqinpata niyta munan tramposo codicioso payqa karqa ugnin kaq wawqin mamanpaq wiksanpi kasaspa iskay niraq nasikusaqtinku payqa maqanakurqa Esaú wawqinwan pero Esaú astawan kallpayuq karqa Jacob
hermanunta qhawaspa payqa chakinmanta hap'ikusqa imata karqachantaq partera wawata nasachikusaqtin wawata hap'isaqtin Esau parto normal karqa payqa paypaq uman ñawpaqta lluqsimusqa pero payta urqusaqtinku p'ita qasaqtinku parteras cuenta qukurqanku chakinmanta huknin kaq makin hap'isqa kasarqa imata kay nispa qhawarirqanku Jacobpaq makin karqa imata karqachu manchayta chay parto mana atikurqachu nasachikuyta makiraq ñawpaqta lluqsirqa chayta parteras qhawaspa nirqanku kayqa kalkañarninta wawqinpata hap'in charayku chakin hap'isqa wawqinpata imanita munan chay tramposo envidioso pero imataq chay Jacob kawsaynin tukukuyninpi Diosqa cambiay munarqa sutinta qanqa manaña Jacob sutikunkichu waq sutita qusqayki nispa Israel sutikunki nispa nirqa Israel imanita munan Israelqa Diosta atipaq nita munan chantanillantaq favor pichus ganakun favorta Diospata mapipis Diosta atipay atinchu ángel rita munarqa sutiasarqaña Jacobqa tukuy tutantin maqanakusqa nispa niraq bendiciwaqtiki mas haqisqaykichus ripunaykita nispa sutianankama angelwan maqanakusqa sutiaynita qhawarispa nirqa ñawpaqta Jacob chakinta llamqaykuspa chaypi saqirparqa wist'uykachasqa imanita munan angelchus munanman karqa Jacobta urmachiyta ñit'iyta chayta ruway atinman karqa angelqa pero imaynata karqa imaraykutaq angel mana kallpanta apaykacharqachu sunqunta qhawarispa mana bendiciwanki chay mas haqisqaykichu nispa nirqa charayku huknin makinwan chakinta ñit'iykuspa kujuyaykuchirqa chanta nirqa qanqa kunanmanta pacha sutikunki Israel pichus Diosta atipaq nispa imanita munan Diosta atipay Diospa favorninta hap'i Israel k'acha suti pichus Diospa favorninta ganakuqnin Israel pata chunka iskayniyuq wawasnin karqa chay chunka iskayniyuq tribus Israelmanta lluqsisan Israel suyuqa chunka iskayniyuq tribuswan kasan chay chunka iskayniyuq tribus uqlla kanku chayqa sumaqmanta paykuna allin kasanku Israel kashan chayqa pero kunan tiempopi imaraykutaq mana sutitanchischu chay Israelpi tiyakuqkunata israelitas nispa mana chayqa judíos nisqa kasanku paykunaqa israelitas niyqa mana allinchu qhawakun Israelis kanankupaq condición kanan tiyan chay chunka iskayniyuq tribus uqlla kanqanku chay Israelpi chayqa kunan p'unchaypi judíos ninku paykunataqa imaraykutaq israelitasta judíos ninku José chay José tiempopi Dios pata planin karqa paykunata mirachinanpaq Abrahampaq ayllunta mirarinanpaq pero kanan hallp'ari mana poco hallp'achu karqa chaypi ch'aki hallp'a karqa asqa tiempopi mana paran chaypis chay hallp'aqa yakuta uquykakapun mana yaku sayanchu charayku mana tarpuy atinkuchu chay hallp'api charayku Bibliapi niwanchis Abrahampaq tiempopi ch'aki tiempo karqa Isaac tiempompipis kallarqataq ch'aki tiempoqa imaraykuna kasqa chay hallp'aqa mana ganaderiapaq ni tarpunapaqpis allinchu karqa
Abraham paylunchus paykunachus qhipakunkuman karqa kanan hallp'api tal vez chaypi wiñanmanchus karqa tal vez nichu hina mirankuman karqa pero Dios pata karqa planning familiata payqa tukuchimunarqa hatun suyupi imaynata hina tukuchiman karqa chaytaqa apanan karqa Egipto hallp'aman chantapis haywanan karqa allin kaq hallp'ata Egiptopi tawa pachaq watapi maypichus ashkha tiyan yaku mikhuna chantapis allin kaq kasanku chay planning Dios pata karqa chayta ñawpaqmanta payqa kacharqa descendienteta Abraham pata Egipto hallp'aman pita karqa chayqa karqa José mana yacharqachu sonqon niraq conectakusaspa Diospaq sonqonwan chayqa mana pay yacharqachu imaraykuchus pay apasqa karqa esclavo hina waqaspa ay wawqisniy ama vendewaychischu nispa payqa mañakurqa mana pay yacharqachu imatachus pay kawsaynin kasqanta Diospaq munaynin chaymanta ñawpaqman tukuy ima kasqa tukuy ima pasqanta pay tukuy llaki pasqanta payqa gobernadorpi tukun Egiptomanta y faraonqa tukuy confianzanta payman qorqa charayku Joséqa makinpi tukurqa faraón pata tukuymapi payqa yanapaq Joséqa wakichisqa qanchis watapi mikhunata payqa yacharqa llarqa chayamunanta faraón watusunqa chay imatataq ninki egipciosqa abursishinku maypita kashan kosen Nilo mayupi chaypi hallp'a sumaqpuni karqa puqurinanpaq José tatanta dirigirqa chaymantapis faraón chayta qurqa hebreos kaqkunapaq chay José kaqkunapaq hallp'ata chay Josépa hallp'an sumaq puquriq karqa delta nisqa chantapis Nilo mayu qaylla karqa chay tawa pachaq watamanta chay aylluqa manchaytapuni mirarirqa chantapis hatun aylluman tukurqa chanta imaynata karqa chayqa dinastiamanta cambiakurqa waq dinastia yaykurqa faraón pata faraónqa mana runaq sutinchu mana chayqa título rey pata kasan máximo mandatario Egiptomanta incasmanta hina dinastia cambiakurqa faraón pata chay mosoq dinastiaqa mana yuyakurqankuchu José ruwasqanta egipcioswan paykunaqa inmigrantes karqanku hebreo inmigrantes karqanku imaraykutaq egipcio hallp'anpi kay chika extranjeros kashan nispa nirqanku imarayku ñuqanchis paykunata qasillamanta tiyanankuta saqisanchis más bien paykunata recursos humanos hina apaykachanachis nispa paykunaqa esclavospaq paykunata hap'irqanku chayrayku
hebreos ka manchayta ñak'arirqanku chay chika ñak'arirayku paykuna yuyarikurqanku Dios pacto ruwasqanta Abrahamwan Isaacwan Jacobwan ima paykuna yuyarikurqanku mayqanchis sutinku kasqanta ñuqanchisqa mana egipcioschu kanchis hebreos kanchis kay hallp'a mana ñuqanchis patachu nispa ñawpaqtaqa hebreos sunqunpi Dios churarqa huk sunquta huk munayta paykuna hallp'ankuman kutiripuy munanankupaq chanta Dios kachamurqa Moisés niqta apay kachasqa kasqan paykunata Egipto hallp'amanta urqurqa ch'impan pama Madian hallp'aman tawa chunka watata Jordan mayu niqta lluqsispa paykuna chay prometesqa hallp'aman chayarqanku Israel nacionqa ñawpaqta kapurqa tawa pachak kinsa chunka watata tawa pachak kinsa chunka watata esclavos kasarqanku Egiptopi Rey David tiempopi payqa chay chunka iskayniyuq tribusta uqlla ruwarqa huk nacionllata Israelpi sayarichirqa reino Israelta chanta Rey David wañupun chaypi churin Salomón heredero hina payqa hap'in chay tatanpa munaynima hina tukuy imatatan wakichisqanta y chay materialiswan ruwasqa planuswan ima payqa tata Jehovapaq wasita sayarichirqa chanta pay wañuqtin wawan Roboam ñataq tawa kaq rey ñataq chaypi kinsa kaq generacionpi chay Roboampa coronacionninpi manchayta hatun yarqa sunqunqa y chayman hamurqanku chunka iskayniyuq tribus Israelmanta chay chunka iskayniyuq representantes Israel ayllumanta karqanku paykuna chaychishna karqanku paykuna majestad nirqanku tatayki Salomonqa abueloyki David paykuna manchay hatun karqanku ñuqayku paykunata manchay munakurqayku chantapis qanta mañakuy munayku tatay Salomonpaq tiempopi manchay obras karqa payqa sayarichirqa templota Diospaq Salomonpaq wasita ima ñuqayku manchay sayk'usqas kunan kasayku nispa charayku favor mañayku kunanmanta pacha chay ñawpaq watata reinado rikipi ama waq planos ruwaychu sayarichinaykipaq chayta quwayku samarinaykupaq nispa paykuna mañakurqanku kay chantapis kay llaqta kallpata wataqmanta tarinankupaq nispa hina paykuna mañakurqanku Roboam chayta uyarispa mana allintachu qhawarqa payqa magt'allara karqa mana Salomón hinachu karqa payqa kay ceremonia coronación nipata y kay ancianusta kay viejos mañasawanku samanankupaq paykunaqa ñuqata payasuta hina qhawasawanku nispa nirqa mana payqa allintachu chayta qhawarqa uk tiempo quway nispa wasi ukhuman pay yaykurqa wasi ukhupi pay wakyachirqa consejeros ninta paykuna magt'aqlla karqanku paywan kuska wiñaqkuna hawapita kuraq kaqkuna kasarqanku mana allintachu kayta qhawani imanata qankunata t'ukurinkichik nispa kay consejerostaq ni consejerachu paykuna karqanku manallaqa magt'as Roboam kuska paykuna wiñarqanku mana paykuna kay kawsayta riqsinkuchu nispa kanki rey kay nacionmanta nispa paykunata ñit'irpaya nispa kan rey kanki nispa kan qhawarichiy atiniykita nispa chantapis hinata chanta lluqsimun hawaman chay ancianusta atiendiq kayta kutichimuykichik nispa kay huch'uy dedoyta qhawarillis astawan kay huch'uy dedoyqa astawan rakhu tataypaq cinturamanta
tataychus latiguan castigusunkichis chayqa azoteo ñuqaqa escorpioneswan catariswan siq'usqaykichis nispa manchay orgulloso karqa chantapis ignorante karqa chay ancianos chayta uyarispa manchay decepcionakurqanku chay ancianosqa chay chunka tribus qhawaricharqanku paykuna ratito revelakurqanku Davidpaq wawan nispa qanqa sapayki gobernanki wasiykipi nispa kunamanta pacha ñuqaykuqa más reconoceykuchuqanta reyniypaq nirqanku y chay rato pacha chay nacionqa iskaypi t'aqakurqa chunka tribus Israelmanta paykuna ripurqanku karuman ripusaqku nispa ripurqanku paykuna Israel patakaqkama Jerusalenta saqespa sequienta aqllaspa Samariaman tukuchispa sutinta Samaria capital niku kanqa nispa kunamanta pacha kay reino nortemanta nispa kay reino norte Israel reino haqay suyu manchay t'unasqa kasarqa y wakinkunataq paykunataq estado defensivopi kasarqa iskay tribus qhipakurqaraq Judá tribu David tribu ima chayqa chay tribu Judaqa ma traicionayatinchu payqa chayqa wasin kashan y tribu Benjamín pata ex rey Esaú pata karqa chay tribu Benjamín manta moralmente payqa manuyuq kasan Davidpaq wasinwan David Israel mata rey tukuspa mana venganzata maskarqachu de Benjamín tribuqa rey Saúl pata karqa kay tribuqa manchay graciasta qusarqa chayrayku Davidpaq wasinpi Judá triburi chay tribullataq Davidpaq tribullanta kasan paykunaqa mana atirqankuchu traicionayta ñuqayku qankunawan qhipakusaqku nispa nirqanku chunka tribus ripunku iskay tribulla qhipakurqa paykunataq denominakurqanku rey Israel pata nispa usqhallata paykunaqa Israel sutita hap'irqanku kayqa chantapis kay nita munan maymantapas kasqankuta Israelmanta kayku nispa qanqa mana ñuqayku Israelis kayku nispa Israel reino kayku nispa chanta Roboam pikunachis paykunata suyaqkuna paykunaqa nisarqanku qankunaqa kay Israel lluqsipunkichis nispa kuraqmanta kaypi judíos kayku judío nita munan Judá hallp'amanta hamusqankuta ñuqayku Judá reino kayku nispa chay reino iskaymanta t'aqakullantaq imata kashan niraq kinsa pachaq wata kaspasqamanta kay Israel ayllu t'aqakusqamanta manchayta corrompekarqanku chaymanta Diospaq pactumanta paykuna qhipakurqanku chayrayku Dios castiguta apachimurqa asirios niqta kay Deuteronomios libro pactuwan qusqa hina nichus punt'aya tiwaq kay kamachinas nitaq ñuqapa musaqlla uqayllunta qankunapaq nispa nisan qankuna mallaqsinkichu nitaq misericordia paypata kanqachu uñaytaspaq tukuyta wanchirqanku paykunaqa chantapis quschakurqanku warmisninkuwan tukuymata apakapurqanku chay leypaq maldicionniman hina paykuna mana atirqankuchu punt'ayta chay leypaq kamachinta Dios apachimurqa paykunaman castigadorta asirios chayamusqankumanta Magdon Samariapi tukuy moradores Asiriaman aparqanku chanta imata karqari haqay p'unchaymanta pacha kunankama chay chunka tribus Israelmanta mana ñuqanchita ripayatinchichu maypichis kasqankuta paykuna transportasqa kasqankumanta pacha paykuna astawan taskirirqanku Asiriakama paykunaqa gentiles chawpipi oqosqas karqanku chay reinoqa mana allinchu kasarqa chay Judá llaqtaqa Israel reino urmaykamusqankumanta paykunapis iskay pachaq watata paykuna rikurqanku
Illata chay pactuta paykuna futarqankuchu. Charayku Dios qawataqmanta ley niqtañataq kachan paykunaman Nabucodonosorta Babiloniasta chantapis destruir chay templota payqa t'unan llaqtatapis tukuy chaypi kawsaqkunata. Charayku Babiloniasqa tiyarqanku qanchis chunka watata. Charayku pacto ruwasqanta yuyarichisarqa. Chay Abrahampa munaynin niqta payqa yuyarikun chay pactos nita mana méritos niqtachu mana chayqa judíos niqta. Chaypi hatun favor ruwanku cautiveriopi kaqkunamantapis tukuy judíosta chay Diospa promesonman hina karqa judíosqa kutirirqanku Judea hallp'aman chaymanta pacha hayk'aq wati payqa suticha yatirqachu israelitas nispa mana chayqa judíos niq paykunataqa y tukuy maymanamanta manaña Israel kanchu judíos mayulla. Chay Salomonpa templonpi q'ala urmaykurqa chayqa chaypi iskay kaq templota sayarichisarqanku Zorobabel templota hinapis tukuy imamanta chay temploqa machi fut'asqa kashan imarayku nikayta Nabucodonosor imata karqa chay kaq templopi núcleo chay templopi chaypi área pactumanta chaypi q'ala t'unakusqa iskay kaq templo mayqanta kasan chay k'acha lugarpi mana templochu kanpis chay temploqa mana corazoncitos kanchu imata kas chaypi culturas mashqakusanku. Mozo generación paqarikunku Babiloniapi judío llawarkaykuna karqa paykuna Judeaman kutirispa mana yacharqankuchu parlayta hebreo qallutaqa paykuna parlaqkanku arameollata chay tiempomanta pacha Judá reynonpi hebreo parlayqa arameo parlayqa comun karqa Jesucristo hamunankama Jesucristopis hamuspa ashka palabrata parlarqa arameo qallupi tabita comun sipas hatari kayqa ma hebreochu kasqa arameo qallu chantapis nillarqataq Eli emisabaqtani chaypis arameo mana griegochu kasan Jesuspa tiempompi judíoson parlaspa Jesuspa tiempompi arameo parlayqa comun karqa charayku doctores pichus bibliata qillqanku kikinta wakin niqpi bibliapiqa arameopi paykuna tifrarinanku imarayku llaqta kaq mana hebreota entiendaqchu kanku charayku cultos ninkupi iskay qalluta paykuna apaykachananku karqa hebreo arameo qallutawan mezcla culturamanta karqa mana chay parlayllachu mana chaypis espiritualmente regionista costumbres arameasta paykuna apamurqanku imaynataq Dios wataqmanta castigadorta apachimun hatun kaq rey Alejandro Magno tropan griegawan Jerusalemanta chayamun imata kashan chaymanta Egipto, Siria, Galilea tukuy ima urman pampaman chaypi qallarin iskay pachaq wata qayllalla akinsa kaqnipi Israel nacionqa contaminación ukhupiñata kanku
chaypi mezclanku culturas ninkuta raza costumbres ninkuta ima chay iskay chunka wata pasqamanta dominio dinastia griegamanta karqa chaymanta sayarqa hatun suyu Romamanta lluqsaqkuna chayqa chay reino griegota llawchiyachirqa chanta chay reino griegomantaqa lluqsipun israelita wasinman chay Israelpaq tiempopi revolucionarios karqa paykuna independencianta tukuchanku uknin kaq wawanpata karqa sutin karqa martirio y chay familia chay sumo sacerdotesta manaña kanchu miraynin David pataqa haqay dinastia sutikun dinastia Macabea Jesucristo tiempo kama chay sumo sacerdote hayusnanqa paykuna dueñokusarqanku chay niqmata Judiosqa manchay celos kanku chaypi opostor sayaykurqanku mana Davidpaq churisninchu nispa paykuna levitas kanku nispa mana derecho kachu ñuqaykupi rinakunapaq nispa haypapi opositor churasqa kashan pita kayta ruwarqa paykunaqa saduceoswan ñuqayku t'aqasqa kayku haqaykunamanta nispa charayku fariseos shina qhawakunku niyta munan karunchakuy paykunamanta uhinata kanchis Judeapi nasikun hatun saduceosmantaqa agrupación lluqsimun agrupación opositores fariseos nisqa chaymanta ñawpaqman lesenios kanku Jesucristo tiempopi Judeapi chaypi karqa tawa agrupaciones manchay hatun religiosamente chaypi kasarqanku fariseos, saduceos, esonios y celotes imanin Nicodemo fariseos pata runan karqa uknin kaq partidumanta chantapis hatun atiniyuq Israel nacionpi kasarqa chantapis uk principal judeos ukhupi judeos yaykusqanku nin haqay tiempopi Judeapi karqa uk sistema político imanita munan nita munan parlamento judiospaq chaypi qanchis chunka watas kasanku y sumo sacerdoteri chay presidente kasan Nicodemoqa fariseo karqa chantapis parlamentario karqa chaypi payqa hatun kaq karqa judiospata hatun rango karqa tiempopicha pay wajiasqa karqa rabino wanchis tiyan sutin griego kanpis Niconita Muna Victorioso kunankama mayqa suyuch parlakunku inglés qayoqqa parlaymunaki chaypi lluqsimun chaypi nishan imataq nispa machachikuri nispa nishan griego nita muna chaylla hallp'anpaq llaqtan tupancita Nicodemo nita muna triunfante victorioso kay llaqtamanta hatun suti payqa hatun kaq familiamanta hamusan tatan charayku churaykurqa sutinta qan atipanki kay llaqtapi nispa uk t'aqapi nin payqa fariseo kasqanta chantapis hatun kaq agrupacionmanta kasqanta
chantapis kaq miembro kasanki parlamentario manta nispa. Paykuna gobernaq kanku judiospaq. Chapata tiyuq suti nitamunan. Ujni uch'us uhtuta mask'asqa Jesucristuta. Imaraykuta pay aprovecharqa kay tutalaqhaykta. Payqa manchis riqsisqa chantapis riqsinkuta apepi. Ayka runas. Payqa Nicodemo Rabino nispa. Tukuy sumaq qhawarinkanpis hinapis mana yachankuchu payqa maskarqa huk tiempota. Runaqa mana payta riqsiyatinkumanchu. Chayraykun paykunaqa hatun llarqay iskay chunka t'aqapi payqa hamusqa tutayani nispa ñuqanchiskuna entiendeyatinchis. Ashka runaskuna reconocinku chayta sumaq qhawarinku. Kay hamun Jesusman tuta nispa chantataq payta nirqa Rabí. Nicodemo kaypi sumaq riqsisqa karqa sutin niqta. Diccionario bíblico qhawarin chayqa miembro parlamentario Jesuspaq tiempopi kanan karqa qanchis chunka kuraq watayuqmanta. Jesus kinsa chunka watayuq hinalla kasarqa pichus llaqtan niqta payqa sutichasqa kashan maestro. Payqa mat'ata Nazaretmanta apakurqa chaypaq edaninchus kaspa kasqanraykuchus chaymanta Nicodemo wawanta apallarqata imanta sutichan maestro nispa Rabí nispa. Chaypi qhawakusan respetasqan maestro nispa. Yachayku hamusqaykita Diosmanta maestro hina mana pipis ruwayatinchu kay señalestaqa qampas ruwasqaykita nichus Dios qanwan kashan chaypi. Nicodemo sumaq kaq orador kasan. Payqa sumaqta parlarin. Representante kaspa Judea ayllumanta maychika oradores tiyan chaypi uyarisqanku. P'unchay Nicodemo ñuqaqa uyarirqani maqanakusqankuta pero pay qhawarimuspa karqa mana imapis karqachu. Y chanta uyarispa manchayta payqa parlasqani chantapis exposición discurso karqa. Jesusta uyarispa payqa sienterqa autoridadta. Suyk'ama hina kanpis payqa temprano risqacharayku payqa pay hatun kaq orador kaspa champis hatun kaq soldador karqa wasinmanta pacha payqa kriyirqa. Nichus Dios ñuqawan kaman chayqa mana hayk'a hina parlaymanchu karqan. Chaypayqa pakarqa chay wawan prodigios milagros ruwarqa chayrayku manlhay convencisqa kashan payqa hanaq pacha mi sobrinito. Kay maestroqa hanaq pachamanta hamusqa ñuqa yachani nispa. Ñuqa yachani oficialmente Sanedrin publicasqa nisqa payqa hereje nispa nisqanku secta nispa. Ñuqa yachani imaynatachus warmi rimarinqa chayta fariseos ñuqa yachani Sanedrinpaq sayayninta chayrayku declarasqayki falso profeta nispa nirqanku sonqo ukupiri convencimiento wiñayta qallarirqa mana hinachu kanman nispa. Dios nichus paywan kashay mana hayk'aq payqa parlanmanchu imantachu parlarsan hinata. Chayrayku Diospaq kasqan payqa pakaspa imachus llarqay kasarqa wasinpi chayta. Manchay payqa mancharikurqa sustuwan kasarqa. Chaypi tukusarqanku payqa hanaq pachamantacha hamun nispa.
Charayku tutayninpi payqa zisqa. Payqa Jesuswan parlaymunarqa iskay chunka t'aqapi yachayku rabi yachayku mana payqa sapan wawakillu nispa wakinkuna nisanku mana Jesus llaqta kasqantachu charayku yachayku hamusqaykita Diosmanta nispa maestro hina mana pipis ima ruwayatinchu kay señoresta nichus Dios qhawan kashan chayqa Jesusta secta nispa señalasanku tiempo Nicodemoqa creyerqa ñuqa seguro kasani payqa Dios kachamusqanta Jesus laqayaypi qankuna kayta qhawarillis Jesus atiendesarqa Nicodemota mana karqachu kay hina k'anchay manchayta kunan k'ancharin Nicodemo huyanpi chanta Jesus chayta qhawaspa chiqantapuni chantapis chantapis mask'arisqa Nicodemo sunqunpi ch'akisarqa ch'akikarqa palabramanta chantapis enseñanza farisaicas kaychus sumaqtana saqachiyuman karqa mana hayk'a Jesusta mask'aymanchu karqa mana seguruchu kasarqa Rabi Dinosmanta mana seguruchu kasarqa chay judaísmo manta yachachisqankuta Jesuspata karqa llarqay ch'aki pero paypis mana payqa pisiyachimunaspa kinsa t'aqapi Jesustari kutichispa nirqa chiqatapuni niyki sichus pipis watiqmanta mana nasin chayqa Diospaq raynunta mana rikuyta atinchu Jesus manaña munarqachu timpunta pierdeyta kay qhariqa llarqasqa kasyan kay wiñay kawsaymanta payqa dudasarqa chay judaísmomanta rabinismomanta sunqunpi mana karqachu sunqunpi mana chiqa kaq karqachu rabinos yachachisqan chayta Jesus sunqunpi qhawarqa chiqatapuni niyki nispa nirqa sapa palabra Jesucristo nisqa chiqa kasan charayku kay t'aqapi chiqatapuni nisqa ashkha niqpi kasan kay palabrasqa chiqapuni kasan kay palabrasqa sumaqmantapuni kasan Jesus nisqa Nicodemota chiqatapuni niyki nichus watiqmanta paqarikun chayqa mana Diospaq raynunta qhawayatinqachu nispa Nicodemopaqqa kay hina simiqa tukuy kawsayninpi chaypipuni uyarisqa imaninki imata ninki nispa imata niwanki nispa nichus watiqmanta nasikusaq chayqa manachu hanaq pachapi Diospaq raynunta qhawayatsaqchu chaypi renacimiento parlasan imata kay nispa imaynamanta watiqmanta runa nasikuyatinmari nispa ma entiendeyatirqachu chantapis cambiaspa Nicodemoqa judaísmo religionmanta karqa chantapis fariseos yachachisqan karqa mayqantaq núcleo esencian yachachisqanmanta karqa rabinismo yachachisqan karqa charayku santificación doctrinaqa progresiva karqa sapa p'unchay funt'ay munan leyta payqa pisimanta pisi wiñaspa gloriapi santidadpi p'unchay chayanqacha perfección manispa chay doctrina falsa karqa pay chayta umanpi payqa t'ukuynin paypa qhawaynin legalista karqa payqa t'ukuriq
ruanapi mana ruanapi. Paypaqqa wiñay kawsayman yaykuy ruay allin ruwani mana allin ruwasqachayqa uraman rini allin ruwasqachayqa pataman rishaq nispa ruway paypaqqa chaylla concepto espiritual ni karqa allintachu ruwani mana allintachu ruwani nispa chayqa ujina doctrina karqa santificación manta progresiva. Chayqa pisman pisi perfección man chayqa kaqman riy. Pero Jesucristo imatataq payman nirqa? Jesucristo payman nirqa tukuy ima uyarisqaykita ruwanki chayqa q'upa nispa nirqa. Puro q'upa nispa nirqa. Imayna nispa nirqa. Wataqmanta nasikuy nispa nirqa. Wataqmanta nasikuy imayna kaman chay nispa. Manchay putiwan payqa waturqa yachachiq maestro nispa. Runa machuña kaspa ñuqa hina imaynatataq wataqmantaw mamanpaq wiksaman nasikuqri nispa Nicodemo tiemponpi kuraq qanchis chunka kuraqña karqa mayacharichu maman kawsasqachu wañusqachu kasqanta. Nicodemo kawsachunpis Nicodemo astawan hatun mamanmanta karqa. Mamay waway nispa allin hamunki nispa. Mana niytatiykichu nispa ñuqa wataqmanta wiksaykiman yaykuy munani nispa imata ninki nispacha nirqa mana allinchu maykimanta kasanki nispa ch'isimatami qurqanki nispacha nima karqa. Nicodemo ma entiende atarqachu. Maestro mana allinchu kayqa yanapaway nispa nirqa. Runa kuraqña kaspa imaynamanta wataqmanta paqarikunman? Ma entiende atarqachu Jesucristo nisqanta. Jesucristopaqqa kayqa qayllalla karqa Nicodemopaqqa manchay karupi kay karqa mana taripay atina hina tawa chiqllaypi Nicodemotaq payman nirqa imaynatataq nasikuman machu runaña kaspari uktawanchu mamanpaq wiksaman kutiykunman wataqmanta nasikunanpaq nispa. Kaypi qawarqa payqa maestro Israelmanta karqa kanpis sumaq riqsisqa karqa hatun kaq maestro pero espiritualmente payqa huch'uy wawa hina karqa. Imaynatataq nasikuman machu runaña kaspari nispa nirqa Jesus payman wataqmanta kutichillarqataq. Pero astawan entendechikunanpaq phisqa chiqllayninpi Jesus nirqa. Jesus kutichillarqataq chayqa tapuni niyki sichus kaypi wataqmantamantach nasikunanta nirqa. Sichus pipis mana yakumanta espiritumantawan nasin chayqa Diospaq zeynoman mana yaykuyta atinchu. Ñawpaqta Jesus nirqa mana qhaway atinchu nispa iskay kaq nirqa manaña yaykuy atinchu. Jesus uman ch'uwayananta entiendenanpaq astawan complicasqa pay qhawakarqa. Chaqatapuni niyki nispa. Sichus pipis mana yakumanta espiritumantawan nasikun chayqa Diospaq zeynoman mana yaykuyta atinchu. Yakumanta espiritumanta nasi chay parlay payqa chay pipuni uyarisqa. Yakumanta nasikuy espiritumanta nasikuy imayna kanmanri nispa payqa nisarqa imanita munankay nispa payqa t'ukurisarqa. Mana Jesucristo nisqanta entiende atarqachu. Suqta chiqllayni qhawarillasuntaq. Aychamanta nasiqqa aychamin. Espiritumanta nasiqri espiritunmin. Tukuy ima Jesus nisqankan espiritual simipi parlasarqa. Pero Nicodemo imaynata uyarisarqa
payqa aychanpaq hina uyarisarqa. Tukuy aychamanta nasikuqa aychapaq kashan nispa. Espiritumanta nasikuqri espiritumi nispa. Entonces payman espiritualpi parlasarqa Nicodemo mana hinapis entiendeyatirqachu. Pichus parlaman chay doctrina santificación progresivamanta chayta ñuqanchis t'ukurinanchis astawan. Kay t'ukuyqa mana allinchu kaspina kay aychanchisqa kay aychanchista Dios hap'irqa kay aychanchista Dios t'una hallp'amanta ruwarqa kay aychanchisqa mana hayk'apis wiñay kawsayta hap'iyatinmachu ni pipis kay cuerpowan wiñay kawsayman yaykuyatinchu Bibliapi kawsarimuymanta parlasan. Kay aychaqa tukunan tiyan hallp'api chay t'aqakunan tiyan espiritu y almay kay aychamanta kay ñawpaq wañuykasan. Chay kawsay tukukuyta juiciopi chay tukuy p'unchay tukukuy chayamusaqtin Dios kachamunqa uqsimaywan trompetas waqariyninwan tukuy wañusqas chay pata almashnin Seulpi Hadespi kasanku aychankupis polvopiña hallp'apiña tukunku mana qhawakunllachu maypis kasqankuta Dios hatun simbaywan kacharimun chayqa tukuy kawsay hamuchun ñuqaman nispa tukuy kawsarinqanku almata Hadesmanta lluqsimunqanku chay cuerponkupis chinkarirqaña hallp'apiña tukun t'unu hallp'apiña tukun niña qhawakuypis atinchu chaypis transformasqa kanqa chayqa mosoq cuerpopi espiritu cuerpopi tukunqa justo kaqkunataq wiñay kawsayman yaykunakupaq y pecadorestaq castiguman yaykunakupaq kay cuerpo ñuqanchis hap'isanchis chay kay aychanchis mana heredanqachu wiñay kawsayta kay aychaqa kay llawarqa mana heredanqachu wiñay kawsayta. Santificación kay aychamantacha parlaman chayqa mana hinachu kasan chayqa mana allinchu kasan ñuqanchis wawashnin kanchis Adán pata hayk'aqmanta pacha nasikusqanchimanta pacha ñuqanchis Diospa gloriamanta t'aqasqaña wañusqaña Diospaq kanchis. Kay identidad ninchis kay condición ninchis chayqapuni kasan chayrayku paykuna falsos maestros kanku allinta ruway allin kay Dios bendecisunapaq wiñay kawsayman yaykunaykipaq chay yachachiqa wañusqa kasan chay identidad paykunataqa huchasapas kasan Diospaq wañusqa kasanku Diosmanta t'aqasqa kasanku mana yuyakunkuñachu Dios nirqa Genesispi sichus chay sach'a poqoyninta mikhunki chayqa tapuni wañunki nin chay p'unchay qanchay sach'amata mikhunki chayqa tapuni wañunki nispa. Pero chay p'unchay Adán Evawan mikhurqanku chay mana mikhurqankuchu nitaq ñawishnin chaypi kicharikurqa chantapis paykuna mana p'achayuq kasqankuta qhawakurqanku chantapis Diospaq qhawaynimanta paykuna pakaykukurqanku mana wañurqankuchu paykunaqa mana chayqa ñawishnin kicharisqa karqa paykunaman hucha yaykurqa pay huchayuq qhawkurqanku paykuna mana huchata yacharqankuchu ni riqsirqankuchu mas reparakuchu kanku huchayuq kasqankuta pero chaypi ñawin kicharikusqanmanta pacha conciencia paykunaman yaykurqa hucha conciencia paykunaman yaykurqa paykuna
huchata zeqsirqanku hucha zeqsirqankumanta pacha paykunaqa zeqsinku chay tiniblasta zeqsita tentación paykuna débiles karqanku paykuna zeqsinku huchata qankuna qhawaris huch'uy wawata inocente wawata cuerpopi manaraq hormonas kanchu hormona qhari hormona warmi hormona manaraq kanchu wawata qhawaspa qhari warmi wawa qhawanakuspa paykuna maymas reaccionpis kanchu paykuna wawa kan wawaraq kanku nin ñawishnin kicharisqa kasqanta Adán Eva ciegoschu kasarqanku vendasqachu ñawishnin paykunata kasarqa imaraykutaq nisan pay chaypi ñawin kicharisqa kasqanta imayna ñawita paykunaman kicharirqa chay ñawita supay paykunaman korqa conciencia huchamanta pecadomanta paykuna qhawakurqanku huchasapa qhawakuspa mana Diosman qayllaykuyarqankuchu Diospaq naturalesanqa santo justo perfecto Diosninchisqa mana munanchu huchasninwanchis chayrayku huchaqa mana Dioswan tiyatinchu Adán Evawan huchawan rikhurikuspa paykunaqa pakaykukurqanku manaña qayllaykuyarqankuchu Diosman imataq kasan Dios nirqa Génesis 15 taqapi suqta chiklaypi Adán Evawan mikhuspa warmiqa sach'a qhawarirqa mikhunapaq hina muq'iyta hinallataq chayqa mikhuykuspa imatapis yachanapaq hina kasqanta huknin puquyninta p'itispataq mikhuykurqa qusanpis qusaman haywarqa paypis mikhullarqataq Pisqa t'aqapi kaypi genealogía kasan Adán pata Eva patawan kaypi Adánpa Caínta Abelta ima nasichikuspa chay chika wawasta qharista warmista paykuna miraykurqanku waranqa watasta tiyasqanku Génesis pisqa t'aqapi niwanchis ñuqanchisman mana kikinchu kasan iskay t'aqawan si pimu p'unchaychis mikhunki chay wañunqanku nin pero pisqa t'aqapi nin mirayllapuni kaypi lluqsin paykunaqa apenas mikhusqanku chay puquyta nisqanku maypita kasanki Adán imarayku ma kutichimuwankichik ma Adánqa kuticharqachu maypi kasanki Adán nispa maskarqa Diospaq rimayninqa wayra hina kasarqa tukuy jardinpi maypitaq kasanki Adán nirqa tukuy k'uchupi chay Eden huertopi Diospaq rimaynin uyarikuq Adán uyarirqa mana kutichimunarqachu chanta pay kutichirqa rimaynikita nisqaynikita uyarispa higuera sach'a urapi pay pakasqa kasarqa pay chaypi chukusqa kasarqa rimaynikita uyarispa mancharikurqayku nispa mana hayk'aq Dios chayta paykunaman yachachirqachu mana manchayman paykuna yacharqankuchu rimaynikita uyarispa mancharikurqayku nispa nirqa imarayku ñuqayku mana p'achawan kasayku nispa ñawpaq Adán nirqa manchasqa kasqanta pero Dios espíritu qusqanqa mana espíritu cobardiamantachu manchantapis espíritu dominio propiomanta kashan kaypi mana hayk'aq Diosqa runaman espíritu cobardiamanta qurqachu mana hayk'aq yachachirqachu chayta rimaynikita uyarispa manchachikuyku nispa paykuna imarayku paykuna mancharisqa kasarqanku q'alas kasayku nispa paykuna mana p'achawan kasarqanku paykunaqa
higo la queso p'achasqa kasarqanku imanataq Dios nirqa mana p'achawan kasayku nispa imaniyta munankay psicológicamente tukuy imaymana p'acha ñuqanchis chay ñuqanchis ruwayninchis makinchikwan ruwasqa chantapis altasninchik tukuy imaymana ruway runaspata Diospa ñawpaqinpi juicio p'unchaypi ma imapaq chay sirvinchu ñuqanchis ukhullapi chayqa valorniyuq kasan Diospa ñawpaqinpi ni ima valorniyuq kasan kayqa uyarispa wayaynikita mancharikurqayku nispa imamanta manchachikunkichis nispa hayk'a ñuqaqa chayta yachachirqayki nispa hayk'a yachachirqayki q'ala kasqaykita nispa animalesqa tukuypis q'ala kasanku ni ima animal yachanchu ni yachankupichu imachus q'ala kay runari tiyan huch'uy grupo nudistas paykunaqa a propósito ninku hina kasqankuta imataq kasan Adán Evawan ninku q'ala kasqankuta chiqatapuni wañunki nirqa Diospaq Adánpaq Evaq paykunaqa t'aqasqaña Diospa kawsayninmanta karqanku Diospaqqa espiritunpi wañusqaña karqanku Adán Eva mana qhawarqankuchu may wañuytaqa mana chayqa paykuna qhawarqanku faltasqankuta q'ala kayqa niyta munan p'inqay descendientes Adán Eva manta paykuna cognición pantasqata apaykachanku kay faltawan ñuqa defectuoso kani nispa paykuna problemanku kasqanta faltasqanta Dios mana hinatachu apin fulano problemaykiqa haqay nispa allin k'achatapis obrayki ruray ma ñuqaman chay interesawanchu nispa mana allin problemayki chayqa puni kashan ñuqapaq wañusqa kan kasanki nin Adán Evawan wañusqa kasan ñuqapaq nispa hayk'aqmanta pacha nasikusqamanta pacha allintapis ruray mana allintapis ruray qanqa wañusqaña ñuqapaq kanki nispa Dios nin Diosqa wañusqaña ñuqapaq kanki nispa nin pero descendientes nin Adán pata Evamantawan imaynata paykunaqa problemayqa falta y carencia nispa ineficiencia nispa paykuna funt'ay munasanku supay paykuna sonqonman churarqa chay ley legalismosta ruwayta mana ruwayta chaypi ruwayta qallarinku tukuy imaymana religionesta imanatachu organizanku cultusninkuta servicionkuta Diospaq sutinpi paykuna wajianku pero t'ukuylla paykunamanta tiyan legalismo ruway mana ruway ñuqa alli ruwani bendiciwanqa malli ruwasaq Dios maldiciwanqa allin ruwashay Buday bendiciwan malli ruwashay Buday maldiciwan nispa chay basillawan kasanku chay psicologiata apaykachanku chay t'ukuyta apaykachanku en si chayqa huchaq poqoynin kasan espiritualmente Diosmanta t'aqasqa kaspa hinata paykuna t'ukurinku Nicodemo descendiente Adán pata karqa pay ciego kaspa waq ciegota ñawisnikichista tarichis allin qhawaychis nispa maestro yachachiway imata kashan qhaway nispa ñuqapis ma yachanichu pero ñawiykichista tarichis nispa qhawaychis nispa imata qhaway kasarir mana ñuqapis riqsinichu pero qankuna qhawaychis nispa nisan chay yachachayqa mana allinchu Adánpaq wawan kaspa huchasapa kaspa allinta ruway nispa payqa nispa Jesus imatataq paymani tukuy ima nisqaykichisqa ñuqapaq q'upa nispa chayqa tapuni niykichis
nichus watamana sikunkicha mana Dios pasayno qhawankichichu pichus mana yakumanta espiritumanta nasakuna mana tatay pasaynoma yaykuyatanqachu nispa hinata payqa tukuy nawan nisan qan usnalla kaspa wañusqa kaspa huchaykipi nasikusqaykimanta pacha qanqa piensankichu chay ch'ampayki faltayki kasqanta adan yachankichu chay faltayki q'ala kasqaykichu kasan pantasqa kasanki qanqa wañusqa kasanki ñuqapaq nispa ch'ampayki ñuqapaqqa qan wañusqa kasanki qanqa creesanki ch'ampayki kasqanta mana wañusqa kasqaykichu kay faltawan haqay faltawan nispa nisaki chayta creenki chay falta kasqanta imata ruwawaqchis funt'ay munawaqchis supayqa mana munanchu ñuqanchis apaykachananchista huk cognicionta chiqa kaqta ñuqanchismanta ñuqanchis wañusqa kasanchis hinata entiende suman chayqa saqa suman tukuy ima ruwanasta Cristo chakinman suman Señor misericordia kachu ñuqapaq nispa mañakusuman nima ruway atinichu ñuqanaqta mana hayk'aq libre kay atinichu kay tinieblaspaq potes hap'inimanta pay hap'iwan pay controlawan ñuqa makisninpi kasani ñuqanaqta ma ima ruway atinichu misericordiayki kachu ñuqapaq nispacha mañakusuman Señorqa hatun atiyninwan almanchista kawsarichiman imantachu Lazaruta kawsarichimun kinsa p'unchay kawsarimuyninpi payqa kawsaricharqa pero supay mana munanchu ñuqanchis chayta entiendenanchista pantasqanchista faltanchista ma entiendenanchista munachu qankuna creenkichichu problemasnikichista chay faltasnikichis kasqanta mana faltasnichisqa ch'ampanchichu mana chayqa ñuqanchis aqasqa Diosmanta kasanchis si wataqmanta ñuqanchis uqlla Dios ruwakusun chayqa uqlla sunqunchis ruwasun chayqa kawsayninchisqa dirigisqa kanman Diospaq espiritunwan chay resultadonman chay ujina kanqa pero supay mana chayta yachachiwanchischu pay yachan ñuqa Diosman kutirinay tiyan wataqmanta uqlla Dioswan kanaypaq mana chayta yachananchis munanchu Diosmanta aqasqa kaspa allin suway allin puriy ama hina ruwaychu ahina ruway Dios bendicisonqa nispa mana chay allin mana allin ruwasqanchis mana Diosman interesanchu ñuqa uqllata mañaykichisqama chayqa tapuni niyki nichus watamanta nasikunki chay mana Dios pasaynunta qhawayatanqachu nichus yakumanta espiritumanta nasikunqa chay mana Dios pasaynuman yaykuyatanqachu aychamanta nasakukuna aycha kasanku adornakuychis ima allin ruwasqashnikiwanpis adornakuychis pero aychaman nasikuqa aychamanta espiritumanta nasikuqta espiritupaq kashir ama maravillakuychu nisqayta wataqman nasikuy nispa wakinkuna nisanku pastor ñuqa yachani imatachus nimunan yakuman nasikuy yaku bautizachikuy mana allintachu pararsanku chaykunapis pantasqallataq kasanku wataqman nasikuyqa yakuman nasikuy bautizumman nasikuy mana alcanzayatispa paykuna bautizachikunku creenku chaypis mana wataqman nasikusqankumanta infiernoman chasqanku huk malhechor Jesucristo ladonpi crucificasqa kaspa mana hayk'aq payqa bautizachikurqachu payqa chay ratulla creerqa ima chanta kashan chayqa tapuni qanqa paraísopi ñuqawan kanki nispa nirqa wataqmanta yakumanta paqarikuyqa yaku bautizachikuy mana bautizachikuqkunari creespapis wañunku chay tukuychu chinkarinku mana hinachu kasan ni hayk'aq hinachu kanman espiritumanta nasikuy imanita munan charayku ñuqanchis Bibliata ñawirinanchis tiyan apóstol Pablo ukaq Corintios librupi phisqa t'aqapi qanchis
Limpuchachikuychik ari chay waqa levaduramanta mosoq masajina kanaykichikpaq ajinamanta qankunapaq mana levadurayuta anta hina kankichik Cristo qa Pascua corderonchik hina huchanchikrayku haywasqaña. Israelitas esclavos Egiptopi kasaspa chunka pisqayuq p'unchaypi qusqan tutapi ukaq killapi calendario biblicopi chay destructores cielomanta uraykamurqanku tata Jehová ordenwan Dioswan destructoreswan Dios nerqa Dios condicionllata churarqa cordero llawarninta qhawasqa kasqanta postespi y chay sapa punkupi wasispi cheqata pasapunqa chay wasinaqta mana juiciota qospa chay juicio wañuymanta chay wasimanta cheqata ripunan tiyan piskunachu chayta uyariqkuna kay santo evangeliota chay tarde aykuypi corderota wanchispa sapa familiapi chay llawarniwan wasinkuq punkunta hawikurqanku chay hora phani chayamuqtin chaypi angelesqa mana qhawarqankuchu allin ruwayninta runaspataqa ay kay runaqa k'acha pay premiota allin k'acha ruwasqanrayku gana nispa chayta faraón payman haywan nispa kunapayqa k'acha mana chayta paykuna qhawankuchu Dioswan destructoreswan huk pactulla karqa chay llawarta qhawaspa cheqata pasapunanku tiyan chay wasimanta mana chay wasiman yaykuy atinkuchu juzgaq embargo chaypi salvacionmanta señal tiyan chay primogénito kawsaynin chaypis redimisqa kasan cordero sacrificionwan haqay tutapi wawan primogénito faraónpaq kuraq kaq wawanpis wañusqa karqa mana hayk'aq esclavo hebreosta kacharimunarqachu haqay tuta debilitakurqa chanta q'ayanti sut'iyayta Moisesta waqirqa tukuy zipuychis zeynoymanta zipuychis nispa chay libertad karqa potestad tinieblasmanta corderos llawarnin amén ñuqanchista imachus liberawanchis almanchista imataq liberiwanchis chay tinieblas potestad nimanta mana yakuchu mana chayqa Señor Jesucristo llawarnin liberawanchis amén Señor Jesucristo llawarnin kacharichiwanchis amén wakinkuna ninku mana nispa yaku bautizo yaku salvación quwanchis almanchisman ma hinachu kasan mana chayqa Bibliapi hinachu qillqasqa kasan chanta ukaq Corintios libruta qhawarisunchis pisqa t'aqapi ukaq Corintios librupi pisqa t'aqapi qanchis chiqllaynunpi limpuchakuychik ari chay mawk'a levaduramanta mosoq masajina kanaykichikpaq hinamanta qankunaqa mana levadurayuq t'anta hina kankichik Cristoqa Pascua corderonchik hina huchanchikrayku haywasqaña uka primera Pascuapi chaypi cordero haywasqa chay llawar haywasqa Señor Jesucristo llantun karqa Señor Jesucristo Pascua ñuqanchispaq amén Pascuanita muna pasarpayay chay juicio chay wañuyta pasarpayay salvacionta redencionta ñuqanchispata Pascuanchisqa salvacionninchisqa chay juicio wañuymanta chayqa pasarpayan ñuqanchismanta mana yaykuy atinchis ñuqanchis mana llanqariyta atiwanchis ñuqanchimanta chay Pascuanchisqa Señor Jesucristo sacrificasqa kaspa amén kay kawsay tukuykuy p'unchay nispi Diospaq ordenniwan paykuna qhawanqa sunqunchispaq punkunta sunqunchis punku
pi llawar hawisqachus kashan manachus chayta llawarllata qhawanatiyan llawarta qhawaspa chiqata pasapunqa haqay wasimanta charayku Apocalipsis librupi 15 t'aqapimatain punkupi kasani pichus imaynita uyarin chay punkunta kicharin ñuqa chayman yaykusaq ñuqataq paywan mikhusaq paytaq ñuqawan mikhunqa haqay punkuqa kasan sunqunchispaq punkun qankunaq sunquykichik punkun Señor Jesucristo llawarnin hawisqachu kasan manachu Señor ninchispaq llawarninwan juicio p'unchaypi Diosqa qhawanqa Señorpaq llawarninta sunqunchispaq punkunpi chay wañuy chay juicio wañuy qankunamanta pasapunqa mana llawarta qhawanqa chayqa almasnikichis chinkarinqa Jesucristo Pascuanchis chay mancha sunquypi chay limpuchan sunqunchimanta chay huchaqa chay mana bautizuchu mana chayqa Señor Jesucristo llawarnin limpuchawanchik Ukaq Corintios libruta chunka t'aqapi qhawarillasuntaq Ukaq Corintios libruta chunka t'aqapi uchillayninta ñawirisunchis hermanos ñuqa munani qankuna yuyarikunaykichikta ñawpa tatasnikichik phuyu urapi tukuy kasqankumanta tukuytaq puka qucha nisqata pasasqankumanta kay Ukaq Corintios pisqa t'aqapi nirqa Pascua Señor Jesucristo kasqanta pichus juicio pasachiwanchik ñuqanchista pichus wañuyta ñuqanchikmanta pasachin redencionta remisión huchasninchismanta salvación tuquqkuna Cordero llawarnin kasan pero ninkaypi Israelitas Moisespa guían niqta phuyu urapi paykuna bautizasqas karqanku palabra bautismo griego mantamun significado inmersión yaku khuman yaykuy Israelitasqa Moisespa guianwan chanta salvasqa kaspa chay wañuy ch'isimanta Cordero llawarnin niqta Faraonqa libertata qosqa ripuychis tukuy ripuychis nispa Dios paykunata hatun qucha puka quchakunata payqa ch'inpampanta chay hatun qucha kicharikusqa chay Mar Rojo kicharikusqa chay ukniqman chayaspa chay Faraonpa ejército yaykurqa paykuna qhipanta chaypitaq yaku tantaykukurqa Israelitas qhipaman qhawarirqanku chay Mar Rojota qhawarispa chay chika remolinusta olasta paykuna qhawarqanku olas manchay kallpayuq karqanku chaymanta chay ñawpa amusninkumanta cuerposninpis ayashninpis pedazospis ruwasqasta bautismo ima significado a identidad ni esclavo egipcio pata karqani sepultasqa sumergido paykunaqa mar niqta yaykurqanku chayqa niyta munan wañuy ñawpaq kawsaynin wañuy chaypi yakumanta llusqaymanta chaypi mozo criaturas kayku chaymanta pacha mozo criaturas manaña esclavuchu egipciosmanta karqa libre karqa chay llaqtaqa imanita munan bautismo nita munan testimonio función imata testificamos ñawpa kawsaynin wañun Cristowan kuskaq Jesucristo kawsarimuspa ñuqa paywan kuskasarini charayku mozo criatura kanini chaypaq bautizakunku imata kama
runa nira Señor Jesucristo llawarnipi creen manchu pay huchasapa kam hinapis bautizankuman payta imata kanqa paymantari huchasapaqa huchasapa hoqo huchasapa kam hina chaylla diferencia kasa chay huchasapa ch'aki kaqakuna huchasapa hoqo yakuwan hoqosqa ma imapaq sirvinchu bautizonqa manachu Señor Jesucristopi creen chayqa chayrayku yakumanta nasikuyqa mana nitachu munan yakuman bautizachikuq mana chayqa noticio hatu kaq manchay k'acha Señor Jesucristo ruwaynin yakuqa Diospaq palabran kasan kay transmitiwanchis Señor Jesucristo mensajenta amén charayku Jesucristo nerqa nichus yakumanta nasikunki chayqa niyta munan palabrapi nasikuy palabrata uyarispa usunachus kay santo evangeliota uyarinchay chaypi creen chay imayqachus kasan kay niyqa kay núcleo evangeliomanta allin kaq noticio kasan kayqa Diospaq churin huchasnirayku wañun wañuyta atipaspa kawsarimun justificación niypaq chay noticiawan ullarokuspa chayqa wañun huchasnirayku antes ñuqa creyeni ñuqaniqtapis wañun pay kawsarimun justificanawanpaq ñuqakuna creyeni chaypi chantapis kawsarin justificación nipaq huchasniqa pampachasqaña Señor Jesucristo llawaninaqta ñuqa creyeni charayku justificasqa kani limpu kani manaña huchakanchu chay ratupi imata kasha Espíritu Santo donin Espíritu Santo sello Espíritu Santoqta promesa Espíritu Santo promesa manta Espíritu Santo chayamusqan chayqa zuna huchasapa zuna evangeliota uyarispa pesachikun huchasninmanta chantapis Jesusta hap'in sonqopi chantapis chaqatapuni pay huchasninniqta wañun hinata creen chayqa chay huchanqa astawan yuraq rit'imanta ruwakun chay ratupi chay Espíritu Santo sellon chay Espíritu Santo promesamanta chayqa sellan sonqonpi chay nita munan Dios patakasqantaña amén chay wataqmanta paqarikuy kasan wataqmanta nasikuy kunan Efesios libruta qhawariyasuntaq tukuchanapaq Efesios ut'aqapi Efesios ut'aqapi chunka 15 chillanita ñawirisun qankunapis salvaq evangelio chiqa nisqanta uyaritawan paypi creerqankichik chay creesqaykichik manta pacha Diosqa qosaq nisqaman hina Espíritu Santowan sellasurqachik mayqantaq chiqa kaq palabra kasan evangelio salvación ninchismanta y chaypi creesqaykichik manta pacha Romanos ut'aqapinin evangeliopi revelakun Diospaq justician feypaq ichantapis feypaq imanachik qillqas kasan chiqa kaqqa feynekta kawsanqa uyarispa paypi imatataq revelakun Diospaq notician Dios pampachaña huchasninchista Dios wawanta wañuchispa cruzpi huchasta q'ipirichispa cuerponpi chaypi creespa Diospa wawan chaqatapuni wañuq huchasnirayku pachi kunanqa limpu kani kunanqa limpu kani kawsarimunki justificación niypaq
mundo burlakuchumpis ñuqamanta ñuqa justificasqaña kani. Ñuqa santo sutichasqanaypaq kani, justo Diospaq kani. Santo sutichasqa kanaypaq. Más el justo por la fe vivirá. Haqay zatupi chaypi sellasqa kanchis. Espíritu Santo necta, Espíritu Santo promesa necta. Chay kashan watamanta paqarikuyqa. Iskay chunka wata qhipata ñuqa primera vez La Pazman chayamurqani. Periféricapi edificio kasarqa, malin wiyakunichu. Pata kaqpi kasarqa. La Pazpi pata kaqpi kasarqa. Chaypi edificio tawapi karqa, chaypi tesasampi karqa. Chay patapi mana samayatarqanichu. Ñuqa samay munarqani, chayku tesasama wicharirqani. Chaypi samay munarqani. Samayta munarqani, ay aire faltawan umay nanawaq. Chay hawapi campaña evangelista karqa, ñuqa chaypi uyarirqani. Chaypi maestra kas, pastora kasarqa, discípulos niman uchupi nisarqa. Tesasamanta ñuqa qhawasarqani, paykuna ñuqata qhawarqankuchu. Chile, ven, nispa. Ñuqaman hamuy, ñuqaman hamuy, Señor, ñuqaman hamuy, Señorqaman hamuy. Astawan kallpawan nispa. Chaypi chunka chininita, iskay chunka chinita, kinsa chunka chininita qhawasarqani. Haqasipa sayk'urqa, astawan kallpawan hamuy nispa qhaparichisarqa. Ñuqaman chay phiñarikurqani chayta qhawaspa. Ñuqa uraykuy munarqani. Chayman ñuqa payman, chaymi yaykuy munarqani, chay ritual diabólicoman yaykuy munarqani. Mana hinatachu Espíritu Santo ta hap'inchis. Espíritu Santo qa imayta hap'inchis. Espíritu Santo ta hap'inchis huchasapa zuna evangelio ta uyarispa pesachikun huchasninmanta chantapis creen, confirman chanta huchasnin pampachasqa kasqanta Señor Jesucristo llawarnin niqta Don Espíritu Santo ta chay hamuspa yaykuspa sellaykun. Wakinkuna pantanku Pentecostés punchaypi Espíritu Santo urmasqa Bibliapi nin allinta riqsinaykichisyan Bibliata charayku. Jesus niraq ascendesaspa nispa nirqa ama lluqsichischu Jerusalemanta qhipakuychis chaypi aska p'unchaykunasmanta Espíritu Santo promesamanta hamunqa nispa mana hayk'apay nirqachu orananta. Mana hayk'apay nirqachu oración ni ayuno niqta Espíritu Santo hap'inanchista. Mana chayqapay ama ripuychischu suyaychis nirqa. Pero discípulos suyasaspa chunka p'unchaypi paykuna kama animakurqayku nichu astawan allin kama orananchis ayunananchis nispa. Ari allin nispa. Chay niqta runasqa creyenku Espíritu Santo hap'isqankuta ayunasqankurayku oración rayku. Imaynata kama Cornelio Romano niqta. Imaynapi cristianopi Cornelio tukurqa. Señor Jesucristo sutinpi Cornelioqa, Cornelio tukuy familiawan creerqa, Pedro qhawarqa Espíritu Santo paykunama uraykusqanta, ma payqa orarqachu nitaq ayunarqachu. Ayuno niqta oración niqtachu Espíritu Santo apikun mana chayqa biblicuchu kasan. Chayqa waqniqmanta kasan. Espíritu Santo hap'inchis huchasapa pesachikun huchasninchismanta chantapis uyarin evangeliota chaypi creen y chantapis confirman chayta, confirman huchasnin pampachasqa kasqanta sonqonmanta chantapis Dios Jesucristo obranta hap'in arinin chayqa chay zatupi Espíritu Santo hamun chay kashan don Espíritu Santo ta Espíritu Santo promesamanta. Yakumanta nasikuy Santo Evangelio ta uyari kay evangelioqa chaypi crey chantapis
chanta huchasnimanta perdón hapin chay Señor Jesucristo sutimpi hinapi Espíritu Santo promesa chay ni tamuna watakmanta nasikuy espiritupi. Mana chayqa mana Dios pasaynunta qhawayatinqachu hermanos hermanas. Kankunaqa watakman nasqañachu kankichis? Amén. Watakman nasqañachu kankichis? Benditos kaychis. Nichis watakman nasqa kawachay ama condenasqa qhawakuychischu. Kankunata yanapanapaq kankunata sirvinaypaq kay seminariusta ruwayku. Falta waykura iskay tuta, kuna uktuta, instrucción hina qallarini explicayta historiata Nicodemo manta q'ayayaykusunchis imanatataq usuna watakman nasikuman tukuy kay seminario tukuqtin watakman nasisqa kutirinaykichispaq wasiykichisman glorificaspa Señorta orasunchis kunan orasunchis. Tata Dios, gracias ta qoyku kuna kawsasayku uk siglopi runas creykun hatun umayuq kasqankuta yuyaysapas kasqankuta chayqa tapuni paykunaqa mana ñawiyuq kasanku manchay hatun ciegos kasanku ñawuqninku sonqos pata wakinkunapata vendasqa kasan engañowan satanaspata pero Señor Espíritu iki hatun atiniyuq liberay atin almas niykuta atin coseykachachita supaykunata llank'ay atinaykipas sonquyku ukhupi Tata Dios kay seminariopi bendici sapa ukta pichkaykunapi kasanku chayta wakinkunataq lineaspi sigsawayku paykunatapis paykunaman bendición salvokaymanta bendición de necesitados kasqaymanta alcanzanapas sapa ukman tukuy kaypi kaqkunaman uyariqkunaman y pikunachu kanku salvación edificanaykipaq kay chiqaqapi Señor Jesucristupi bendici iglesia ikita Bolivia suyuta bolivianusta qanpaq lusniyki chaqatapuni alcanzachun asqa runaq sonqonta y liberación chayachun paykunaman libertad sayachun libre kanankupaq huchamanta rescatasqa kanankupaq chay laqha tiniblasmanta chantapis apasqa kanankupaq Señor Jesucristo reynoman pichkan redención chay huchasniyku pampachasqa kasqanta bendiciwayku sapaqniykuta orayku Señor Jesucristo sutinpi amén. Pachi Dios bendicisichun tukuyta.